Bog svima, dobrodošli na Zdravu kralježnicu. Danas ćemo malo porazgovarati o tome kako bismo trebali stajati, sjediti i ležati, odnosno kakav položaj osnovni bismo trebali imati kada krećemo vježbati. Pa ćemo krenuti od stajaćeg položaja. Nije ništa komplicirano. Primijetit ćete zapravo na kraju ovog kratkog videa da se mnoge stvari ponavljaju, da ja zapravo pričam 3 jedne te iste stvari, 4 možda, i upravo to bitno da zapamtiš i stvarno je ključno da ih usvojiš, da obratiš svjesnu pažnju na njih. Nakon nekog vremena će mišići zapamtiti ispravne pokrete i onda više nećeš morati uključivati glavu oko toga, onda ćeš se moći baviti nekim drugim stvarima u glavi, a tijelo će znati kako ispravno raditi. Staćemo širinu kukova. Što je širina kukova? Kosti kukova, ispod toga koljena, ispod toga stopala. To vam je otprilike jedno stopalo razmaka između tvoja 2 stopala i gledaju prsti prema naprijed. Zna se desiti da prsti ponekad gledaju prema van, da stojiš ovako, usmjeri ih prema naprijed i ostani ovako. Koljena su lagano opuštena, od skroz pruženih opustiš ih milimetar. Na taj način drži nas mišići, ne držimo se na zglobu. Zdjelica je lagano podvučena pod sebe, guza stisnuta na pola. Trbuh stisnut, pupak vučeš prema kralježnici, izduži leđa. Kao da te neko za vrh glave vuče prema stropu, a ramena šaljemo lagano prema iza i prema dolje, izdužujemo ruke. Taj položaj se trudimo zadržati što god radili, ako ide noga ili podižemo možda ruke, sve ono što ne radi se ne mijenja. Isto tako kad se spuštamo dolje u čučanj ili u iskorak, leđa ostaju ravna, trbuh ostaje čvrst i prsa ostaju prema naprijed. Nije baš komplicirano. Idemo na pod. Sješćemo na pod. I isto tako, sjedimo tako da su leđa ravna. Malo stisneš lopatice jednu prema drugoj, prsa pošalješ naprijed i stisneš trbuh. Trbuh nam je bitan kod tih sjedećih položaja, zato da drži potporu donjem dijelu leđa i zato da se ne saginemo u leđima. Ovo je dosta teško i dosta teško sjediti s ravnim leđima i s ravnim nogama. Svaki put kad postoji dvojba da li savinuti leđa ili koljena, uvijek savini koljena. Leđa svaki put imaju prednost, leđa nek budu ravna, izdužena, što više, osim ako ti izričito nije suprotno rečeno za određenu vježbu. Ležimo na leđima i ista stvar, trbuh je stisnut, pupak prema podu, lagano taj položaj trbuha nam podvlači zdjelicu, znači radimo ovaj pokret, donji dio leđa ide prema podu. Isto tako opuštaš ramena, kao kad stojimo i povlačimo ramena iza, isto tako i kad ležimo, ramena lagano povuci prema iza. Sve trbušnjake koje radimo, pogotovo ove sa spuštanjem nogu ili bilo što kad radimo s nogama, bitno je da osjetiš kontrolu u trbuhu, da donji dio leđa ostane uz pod, da ga iskontroliraš trbuhom. Ista stvar vrijedi kad ležimo na trbuhu. Vrat nam je ravan, znači da je glava u produžetku kralježnice. Ne dižeš ju gore, ne gledaš naprijed, nego gledaš cijelo vrijeme u pod. Idealna situacija bi bila da imaš ručnik ili nešto složeno ispod čela, tako da kralježnica može biti skroz ravna. Ako to nemaš, najčešće nemaš, onda staviš čelo na pod. Što god podižemo, ruke, noge, ostajemo gledati u pod, osim ako nije drugčije rečeno. Druga važna stvar, kod ležanja na trbuhu, što jako često zaboravimo, je trbuh. Pupak prema kralježnici. Hoćeš odlijepiti trbuh od poda, podići ga od poda i na taj način sve radimo. Kao i svim drugim položajima, i ruke i noge izdužeš od tijela. Kao da te neko vuče za ruke, neko za noge. Na taj način onda sve podižemo i radimo sve vježbice tako. Ok, da rezimiramo. Bitno je da pratimo nekakvu geometriju tijela. Bitno je da smo čvrsti u centru tijela, u trbuhu, koji nam onda izravnava leđa. Bitno je da lopatice lagano vučemo prema iza, ramena prema dolje. Zašto?
Ja ne kažem da je to najprirodniji ljudski položaj, međutim, vrlo često u današnjem svijetu stojimo tako da su ramena prema ramenu. Pogrbljeni smo, ove mišići između lopatica se rastežu, postaju slabi, brada pada prema dolje, trbušni mišići se opuštaju, bole nas leđa. Na treninzima se trudimo napraviti suprotno. Trudimo se poslati ramena prema iza, poslati ih prema dolje. Izdužiti vrat, povećati ovaj prostor između uha i ramena. Tako da istegnemo još i ovaj tu bočni dio vrata. To je ono što nam se vrlo često u oči zaleži. Znači da od ovog nekakvog našeg uobičajenog položaja, nažalost, u kojem hodamo po svijetu, dođemo do uspravnog, ravnog položaja, brada paralelna s podom, dugačak vrat, ramena dolje. Ok? Nadam se da ćete me bar malo zapamtiti i da ćete se sjetiti svih ovih poravnanja kad budete vježbali, a i kad budete hodali po cesti. Vjerujte mi, kralježnica će vam biti zahvalna. Ekipa bok, vidimo se na nekoj drugoj radionici.